салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. рафте. Реал Мадрид чемпиони мусобиқаи байниқлитавии фифа шуд. Винисиус Жуниор, Мбаппе ва Родриго се ҳамлагар дар як бозӣ ба задани якголӣ даст ёфтанд. бозӣ муқобили дастаи Панчука аз чемпионати Мексика буд ки шогирдони Карло Анчелоти ба пуррагӣ онро идора мекарданд ва оромона бидуни ягон мушкилии хоса се голи беҷавоб ба дарвозаи онҳо равон карданд. акнун ба оморҳо меравем ки ин ғолибият барои гаразмониҳо чӣ нишондодҳои хубе ба миён овард. ҷоми мусобиқаи байниқлитавии фифа барои Карло Анчелоти 15-умин ҷоизаи чемпионӣ ба ҳайси сармураббии ин даста ба ҳисоб меравад. Дон Карло аз ҳисоби серҷоизагӣ дар ин даста Мигел Муньоси Дастонро гузашта ва аввалин сармураббии Реал дар таърих гардид ки ҷоизаҳои зиёди чемпиониро ба даст овардааст. Мбаппе дар ҳайати дастаи Реал 13-умин голи худро ба ҳадаф расонид ва шумораи асистҳояш ба 3 баробар шуд. акнун дар 23 бозӣ бо пираҳани Реал ба майдон омадааш Мбаппе омори гол ҷамъи паси худро ба 23 ҷамъи 3 баробар кард. дар ин баробар далели аҷиби дигар боз дар мавриди Мбаппе дар 7 финали охири иштироккардааш Мбаппе 8 гол ба самар расонид ки 4 тои онро маҳз дар майдони Лусаили Қатар ба ҳадаф расонидааст. дар финали ҷоми ҷаҳонии 2022 Мбаппе дар ҳамин майдон ба дарвозаи Аргентина 3 гол зада буд. акнун дар бозии дишаба маҳз дар ҳамин майдон ба дарвозаи Пачука 1 гол зад. Лука Модрич бозингари солхӯрдатарини Реал ки ба пирӣ таслим намешавад серҷоизатарин бозингари таърихи Реал Мадрид гардид. ӯ бо пираҳани тими шоҳона 28 маротиба ҷоизаи чемпиониро аз мусобиқаҳои гуногун болои сар бардоштааст. Реал дар замони фаъолияти Модрич дар 28 финал фақат ғалаба ба даст овардаанд. Винисиус Жуниор баъди ба даст овардани ҷоизаи Зебест дарҳол дар финали мазкур ба задани гол аз пеналти даст ёфт. ҳоло омори бразилӣ дар мавсими имсола ба рақами 22 расид. 14 голу 8 паси голӣ дар 22 бозӣ иштирок карда. баъди задани гол ба дарвозаи Пачука ӯ чашмони худро пӯшида бо ангуштони худ ишораи тапонча кард ва гӯё ба касе тир холӣ намуд. инҷо ягон хел гӯё нест. ӯ ин тирро ба миёни кошҳои Родри равон кард ки шояд ҳозир аз ҳама калимаи бад медидаи Винисиус Родри бошад. барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол ба телеграм-канали дар комментарияи ҳамин видео гузоштаи ман дароед ва силкаи гузоштаи маро пахш созед. бо промокоди 1x Фирдавс регистратсия намуда дар аввалин пардохт имкони 8000 сомонӣ бурд карданро аз даст надиҳед. аллакай дар Манчестер Сити таслим шуданд ки воқеан киштии Титаник ба ғарқшавӣ наздик аст. ин даста ба марҳилаи таназзули худ расид ва барқарор кардани он хеле мушкил меафтад. акнун бозингарони ҷавон ба роҳи пешниҳоди дастаҳои бузург бо чашми чоранд. онҳо медонанд ки баъди моҳи январ даста дар мурофиаи судӣ ба чемпионшип меравад ва зудтар аз ин вайрона гурез кардан дар кор. аввалин нафаре ки азми гурехтан дорад Эрлинг Ҳоланд аст. ӯ намехоҳад ки пушти нокомиҳои Манчестер Сити замони тиллоии худро аз даст диҳад. мисле ки ба ӯ аллакай аз Реал Мадрид ва Барселона пешниҳоди ҳамкорӣ омадааст. Гвардиола ва гӯндаган дар як машварати байнихудӣ ба ӯ тавсия доданд ки ба Барселона гузарад. агар гӯяд тағабозӣ карданд, не, онҳо ба Ҳоланд пешниҳоди дуруст намуданд. агар норвегӣ ба Реал равад, миёни гургҳое ба монанди Мбаппе, Родри, Винисиус ва Беллингем роҳгӯ мезанад. Ҳоланд ҳоли ҳозир ба дастаи каталонӣ мисли обу ҳаво лозим аст. хулас дар равзанаи трансфери зимистона аниқ не, аммо тобистон Ҳоланд ҳатман аз Манчестер Сити меравад. дирӯз ду дастаи беҳтарини Лигаи 1 Фаронса ПСЖ ва Монако шиддатноктарин рақобати футболиро ба миён гузоштанд. он ҷо ғайри футбол ҷанг ҳам буд, хунрезӣ ҳам буд. дар дақиқаи 20-юми дидор рӯи Ҷанлуиҷи Донаруумаро ба дандонҳои бутсӣ ба қавле руфтанд. ҳимоятгари Монако Синго дар ин бархурд ба рӯи Донарума зарба зад ва аз сару рӯи дарвозабон хун ҷорӣ шуд. кор то ҷое расид ки ӯро аз майдон бароварданд ва дарҳол табибон дар ҳамон ҷо ҷарроҳиаш карданд. баъди ҷарроҳӣ дар рухсораи ин дарвозабон риштаҳои духтаи табибонро дидан мумкин буд ва ҳатто расонаҳо гуфтанд ки рӯи Донарумаро ба қавле 10 кук духтаанд. Донарума ва намояндаҳои дигари ПСЖ аз он норозианд ки чаро бо ин қадар даҳшат довари майдон ба Синго ҳатто корти зард нишон надод. ҳоло баҳси ин мавзӯъ идома дорад.
خلاص با جای داناروما با میدان دروازه‌بان روس ماتوی سافونوف با میدان درآمد. هرچند دروازه‌بان روس با دروازه خود 2 گل سر داد، اما پاریژی‌ها با 2 گل آنها با 4 گل جواب دادند. همین است بازی سخت در بازی پرینسیپالی که کم کم جنگ و جنجال نباشد به قول معنا ندارد. آنگونه که سالهای پیش در توی‌ها جنگ نمیشد میگفتیم توی معنی نکرد. نشریه با نفوذ The Guardian ریتینگ 100 بازیگری بهترین را در سال 2024 پیشنهاد میکند. در حال حاضر نشریه انگلیسی فهرست فوتبالبازان را از زینه 41 تا 100 پیشنهاد کرده است. حملهگر دسته النصر و تیم ملی پرتغالیا کریستیانو رونالدو در این فهرست در جای 42 قرار گرفت. حملهگر اتلتیکو مادرید آنتوان گریزمان در جای 41 قرار دارد. بازیگر گورجی ناپولی خویچا کواراtsخیلیا در زینه 49 است. قبلا کریستیانو رونالدو اولین فوتبالباز در تاریخ شده بود که در بازی‌های رسمی 916 گل زد. رونالدو 5 گل در تیم اسپورتینگ، 145 گل در منچستر یونایتد، 450 گل در ریال مادرید، 101 گل در یوونتوس، 81 گل در تیم النصر و 134 گل در تیم ملی پرتغالیا به ثمر رسانیده است. کریش بهترین نشانزن در تاریخ فوتبال، دسته‌های ملی، چمپیونات اروپا، لیگ قهرمان‌ها و جام جهانی کلوب‌ها میباشد. سابق بازیگر و سرمربی بارسلونا خاوی احتمال فعالیتش را در هیئت میلان ایتالیا ادامه دهد. در این باره ال ناسیونال خبر داده است. رهبری دسته میلان از کار متخصص پرتغالی پاولو فونسکا نه چندان قناعتمند میباشند. در صورت با استعفا رفتن فونسکا جایگزینش در میلان خاوی خواهد بود. خاوی علاقه با رهبری تیم شهر میلان تماس گرفته بود و با دورنمای کار در میلان به طور مثبت می‌نگرد. قبلا معلوم شده بود که خاوی از کار در اینتر میامی دست کشیده است. با تصمیم اسپانی حتی اون چیزی هم تاثیر نکرده است که همدستگان سابقش در بارسلونا لیونل مسی، لوئیس سوارز، جوردی آلبا و سرخیو بوسکتس در باشگاه میامی بازی میکنند. من فکر میکنم خاوی در میلان کار کردن میتواند، در بارسا هم میتوانست و طاقت نکردن. و همین تمام. تا دیدار نوبتی خیر.